Clear to le ngai thatu te ninga ni chibai le vek ule nizan lama li khrang khranga inelna thren khat nei chun zom ani ya chung te chu kan thlirin kan ngai thla ho anga tin football Thu Leng te po thlir ngai thla ho na in nei le donong o tun trum chu English Premier League nizan in khe result lam atangin bul tran don ta ila nizana in khe lom chuna season kalmeka champion tum team Arsenal antol thule tange nge ya anking pui an mikhwal Crystal Palace nen goal ni ve in pe in anin ne tok Emirates Stadium a in khela hen Gunners samhen goal shot tum som pani an ne ya mikhwal team Crystal Palace en goal shot tum som panga nei thongin goal shot konga hi chong Crystal Palace an hlo omzo ka ma se ball position le in pass dik konga ero Arsenal an chung nung filor laka ma se point lo chua konga ero anin tluklang ta chi athong in khel monam tak mai hian atira train game monam tak kan munga la in khel an tran deuh chautin minute thum na leka Martin Odegaard ta siam sak atangin Jacob Kior chuan Arsenal team tan ma an hruaina goal a khunga free kick ball kala train Jacob Kior hen goal moi tak mai a khung anne hemi nu hian team pani ten game monam tak an chop chua chun zoma minute sarina Crystal Palace tan ma gei chon hun tha tak mai anneya ma se hun tha nei ero amang tangkai talo anne minute riat a in her chawa David Raya bokkan mo chun zoma enkatia chon hun tha anneya atlap lui laka gol khung theina hun tha nei abo pel anne minute somna Arsenal in hun tha an nei ve thonga Declan Rice chon Martinelli pek a train hun tha anneya gol mauta apet lo chia Arsenal team in an ui hle minute som palina Arsenalina andu lo no enkatia bokchon hun tha anei leha ani po hian atla phlui laka gol khung tum veu ma se a hun tha nei abo pel vele minute som ni pathum na Arsenal team in ansipor su theina hun tha tak mai an neya Raheem Sterling chon a hun tha nei hi abo pela Henderson chon tha takin alo ben chu sak anne minute som ni pasarina ero goal kan mutange nge ya Adam Horton a ball pek thatak mai chu Eberechi ese chon goal a chantira Crystal Palace sipur sut na anichi bok hemi nu hian minute som thumna ese bok hian hun tha a in siam leya a ball pek thatak chu larma chon goal a chantir do ni mo kan tikmana ma se hun tha nei ani hian abo pel vele minute som thum pakhat na Arsenal antal boy chun zoma Crystal Palace tan eze chon hun tha aneya ma se goal mauta akal lo chia Arsenal team an phuzok zok deu ani bermai chuti rolin Arsenal team in an hun tha nei an bopel dulawa minute somni pani na hliam dam kortim barasiam sak thatak atangin tun nai chawa che tha mai lian ro trouser chuan Arsenal tana goal ni goal khatapma an hruaina goal aron khunga Arsenal team din mun athavele ta anne minute somni pangana Crystal Palace in ansipur su theina hun tha anneya ma se heipo an hun tha nei hi an mang tangkai lawa first half a sipur zok chungin an trina Arsenal in ma an hruai thong second half an tran deuh chautin minute somni pariatna Martin Odegaard chon free kick a train hun tha tak mai anneya ma se a hun tha nei hi abo pel velea minute somnga pariatna Crystal Palace chon an defender Michel mangin hun tha an neya ma se a hun tha nei ani po hian abo pel vele minute samruk pangana Crystal Palace lam an hlo om chun zoma Ismaila Sarchon a hun tha nei abo pela David Raya ta hian kan fak thein arinom thong heavy ball kal zela hen Munoz le Michel te hian hun tha an nei chun zom leya ma se David Raya chu an paltlang zo ta chuang lo anne minute somsari a in her chawa Arsenal team in Luis Kelly mangin goal an khunga ma se hei hi video session referee endik ani nuwa pomsak ani lova Arsenal team tan awuyom le minute somsari na Arsenal lam hian goal an khunga amai ro chu he goal hi video assistant referee endik ani nuwa pomsak an nilova Arsenal team tan uyom tak anne team pani te anin nor chun zom zela Arsenal team an chak mai don ni te poin alang man ma se Arsenal team hi an che swala minute somriat pathum na Crystal Palace tan an forward friends forward ni bok mateta chon an sipur sud na goal arun khung vele ta Arsenal team an bar khai chiang hle
hemi nu hian Arsenal hian mashuai le ngei tumin na takin annor leta annor luatero antor teu khop maya minute som ko pakhat additional time a mateta chon hun thatak mai aneya mase hun tha nei abo pella Arsenal team an chaklo teu hle tinani chu hemi ball ka zela hen Arsenal encounter zui mase an hun tha nei anni po hian an hmang tangkai zolava team pahni te goal ni ve ve in pe hian anin ne tok zuita anni tihian table tharbera Arsenal he khelsom thum palia point samruk pasari nen pahni na anom zui zela Liverpool team nen anin thlauna azau zela Liverpool hian karto pa Anfield ta Tottenham Hotspur anlo mi khwal dona heta hian Liverpool lam hian point an hlo chuak hrim ani chuan kumina English Premier League champion no moi chu an choi thei don ta ani Crystal Palace lampo point somli pangane som pahni na anom chun zom zela season thara European Championship khelphak antum na chu tlemte in anun chun zom vele ta zel bok Spanish La Liga lama lu chho vele ta ila nizana inkhel omchuna Real Madrid in point hum an hlo chuak rama an king puimol nei tu Getafe chu sikhat fain an ne ram he inkhela hian mol nei tu Getafe hian inkhel chung zongin goal shot hi tumsom ni te meu mai an neya Real Madrid hian goal shot tumsom pali nei ve thungin ball possession le in pass dik konga ero Real Madrid an chung nung zoka chuti rolling goal khung konga tun hnaya an che thatok lova an hun tha nei an bo pel nem thin hle inkhel monam taka hian minute ni naleka Getafe team tan terrace chon hun tha aneya mase korto chon thatakin alo ben chu saka Real Madrid team an him sham minute som pariat na Real Madrid hian Lucas Vazquez mangin hun tha an nei veleya mase ani po hian a hun tha nei abo pel vele chuti rolin minute som ni pakhat na goal ma saber kan mutange ngeya Real Madrid tlar malamte ball impact thatak atangin Arda Güler chon amor aboka sikhat fain atim hima a hruai pui zui bok minute som thum pani na Real Madrid hian Sydney fain ma an hruai ngei don ni hin alanga mase Enric chon a hun thra nei abo pela he Brazil forward hi tun na ya goal khung konga apache angreng khop mai minute som thum pariat na Real Madrid tan des chon hun thra anei velea mase ani po hian a hun thra nei bo pel velein first half a sikhat fain Real hian ma an hruaya second half a Getafe an hlo omzoka minute som nga pasari na Alvaro chon an sipor su theina hun thra aneya korto bok apal tlang zawlo le minute somruk pasari na Vinicius Junior chon hun tha aneya Vini po hian tun hnaya goal a khung theilo a chun zoma a hun tha nei ani po hian a bo pel velea hemi ball kal atang hian Bellingham chon hun tha aneya ani po hian a hun tha nei hi a bo pel zui vele bok minute som sari pani na a in her chawa Getafe lamin hun tha tak mai aneya Abram Bari chon a hun tha nei a bo pela goal ban pet perin a hun tha nei hi a uyom hle hemi nu hian hun tha team pani ten anin siam le no la minute som ko parukna Alvaro chon hun tha tak mai aneya a chui lut ngei don ni in langman ma se Real Madrid goalkeeper te bot korto chon tha takin a ben chua sak leya a team a chan him chiang hle korto an a ben chua nu lok hian hun a top zui ngala Real Madrid hian Arda Güler goal khat khung mang hian point thum an hlo chuak tihian table tharbera Real Madrid hian mashroi tu Barcelona chu an ve zela khelsom thum pathuma point som sari pahni nen pahni na anom zui zela mashroi tu Barcelona chu point lin an la phak lo ani Copa Italia lama lut vele ta ila nizana semi-final second leg in khel nga event lo le mu nom taka Inter Milan le AC Milan te San Siro in machona AC Milan lam avan nei zo ka antranga an king pui he in la trum ko lo champion to kumsang ni somni pathuma champion no moi choi tu Inter Milan chu sithum fa in an neya final ro pui takin anin pet kai team pani te anin huat je chu kan thretlang in arin oma stadium khat in trom an ni pialama Milan ve an niya Milan derby in khel munam tak hi chu ma na tong khan kan lo clear to thrina tu naya adai deuh ti thin ma se an hanin machon meu chon bo ro khi ari vele hat thin bok nizana in khela po hian in khel pum pui thlera
Inter Milan an chung nung zoka goal shot hi trum som paruk an neya AC Milan lam hian targeta shot trum thum an neya targeta an shot te hi goal a alut vek tina ni ber mai chu inkhel pumpui thlera po Inter Milan an chung nung filor laka ma se apoi mo goal an khung theilo hi an tuarta an ne inkhel bul an han tanna minute som neleka Mateo Darmian chon Inter Milan tan hun thra aron nei nga la ma se a hun thra nei hi bo pelin awiyom hle minute som ni pathum na Nicolo Barella chon hun thra a nei vele nga la amai ro chu ani po hian a hun thra nei a bo pel vele chia bok minute som thum pathum na Lautaro Martinez chon Inter Milan ta na hun thra a nei vele a gol ngei don ni hin langman ma se a hun thra nei ani po hian gola a chantir chuang lova an hun thra nei an bo pel no minute som thum paruk na hian AC Milan in an hun thra nei masak ber an tonga Yemene sa siam sak atrain Luka Jovic on a hun thra nei masaber hi gola a chantira sikhat fain ma an shroya aggregata gol ni gol khatap ma an shroina ani chia bok first half a goal dang alu bel lava second half an tran deuh chautin minute som nga na Luka Jovic on hein khela a goal ni na le Sydney Faya a team ma shroina goal aron khonga he goal alu thainan hian Hernandez on a tho hlok le Inter Milan hian an sipur so tumin an nor na khop maya hun thrapo anin siam no la ma se apoi mo gola an van doi hle minute samruk pariat na Zaleski chon hun thra aneya an sipur su then theina hun thra nei hi ani po hian amang tangkai zo ta chuang lova an hun thra nei an bo pel ngun lutuk hi an tor le ta minute samriat pangana Rafael Leo chon bol thatakin atlan lu puya Tijani Reinders tan thataka bol da lutin ani hian alo thel du big lova he in khela targeta an sat thum thum na chu gola a chantir leya Reinders a gol khung mang hian AC Milan hian sithum fain ma an shroi der maya Inter Milan hian nor zui viang ma se hun thra an nei an mang tangkai theilova AC Milan lam hian Luka Jovic a gol ni khung le Reinders ate gol khung mang hian sithum fain ne na an changa aggregate goalie goal khata ne na changin final anin pet kai zuita ane Italian Serie A lama ni zana inkhel nga event lobera Juventus an chak zolova an king puimol nei tu Parma chon sikhat fain an lo barakhai he inkhela hen Parma lam hen inkhel chung zongin targeta sot tum thum chau an nei ya Juve lam hen goal sot tum som paruk nei thungin ball possession le in pass dik konga po Juventus an chung nung filor lak maya ma se avan doi zo kairo an tang ta tho anni he in khela hian Pellegrino chon minute somni pangana Parma tan ma an shroina goal a khunga Juve lam hian goal shot tum enga mazat nei le ma se goal dang alu bel talava Parma lam hian Juventus si barakhain point home an hlo chuak ti hian table tharbera Juventus se khelsom thum pathuma point somnga pakua nen pangana anom zui sela table UEFA Champions League khel phak chin palina inson chau theina hun thra an nei an bo pel zuita anne Parma lam eroin an momo tak point an hlo chuaka khelsom thum pathuma point som thum pakhat nen som pangana anom zui zela tlalo tura an beina konga malam an pan zel Nizan lama khan request tlat maya UEFA Champions League season kalmeka top score din hun lo mek tu panga top 5 sin kha in ron tia chung te chu intar lang donang o pangana tang hian tran don ta ila pangana hin Canadian forward tu na lil ta na khel mek Jonathan David ma ani hian inela kalmeka gol ko akhung towa che thatak anne ani hi la hratam lo kan ompal takin Canadian forward ania season kalmeka ani po hi ache chelo khop mai a khelmek na lel team tan heng game somni panga inlan toin goal somni panga akhung towa midang goal khung tur siam sak tum som pakhat anei to bok lel team tan hi chon che chelo tak ania chu mai pialama UEFA Champions League a goal ko khung thei ania amai ro chu country tlana tan anni hi chu an tlatowa top scorer ni theina hun thra ero anei to lo anne pathumna hian Robert Lewandowski auma ani hi chon hun thra alanei Barcelona team hian tun din muna semi final anin pet kai towa Robert Lewandowski tan hun thra ala tinani chu ani hian UEFA Champions League season kalmeka goal som pakhat akhung king der to maya chero pui tak anne Polish forward hian season kalmek amang tha khop maya
inel na sang sanga Barcelona tan hian trum somli pariatin lan toin gol somli a khung towa midang gol khung tur siam sak trum thum anei to bok kum som thum paruk mi ti tan chan pui hem tak anni gol som pat a khung king towa top scorer ni theitur po hian adin mun a tha hle tin ani ber mai chu pathumna hian English forward Hurricane chu aum wang maya English forward kan ti Hurricane hi tun din munna Bayern Munich ta na khel mek ania che chelem lo tak ani UEFA Champions League season kalmeka game som pathum ain lana goal som pahat akhung king towa chuti rolin ani hi chon top scorer ni theiturin hun tha anei to lo thunga inal kalmeka Bayern Munich hi kan mang tha fel to ani chuti rolin English forward Hurricane hi ache tha khop maya season kalmeka Bayern Munich tan tum somni pathum inlan toin goal som thum paruk akhung king der towa chuti rolin Hurricane a special na chu goal akhung pialama midang goal khong tur siam sak anei thei hi aneya midang goal khong tur siam sak hi tum som pani anei tel to bok met somli pathum ain lana goal som thum paruk le midang goal khong tur siam sak tum som pani anei tinani chu pui hem tak ane chu mai pialama Bayern Munich tan tum somriat pariat ain lana hian goal somriat akhung towa midang goal khong tur siam sak tum somni pali anei to bok pani na hian Rafinha auma ani hi chu din mun tha po a thaber te zingami ani ati thei omme season kalmeka Rafinha hi ache tha khop maya a khelmek na Barca tan UEFA Champions League season kalmeka tum som pani in laning goal som pani akhung towa midang goal khung tur siam sak hi tum sari anei to bok che tha tak ani hi kan hriat lan theu angin season kalmeka Barcelona tan chon a alin a al ani ber maya Barca tan inel na sang tum somli pakwa inlan toin goal som thum akhung towa midang goal khung tur siam sak tum somni pathum anei to bok Barca tan season kalmeka tum somli pakwa ain lana goal songma pathum lu ta ain rol to tinani chu che pui hem tak anne tin Barca azom nuwa hian tum za som thum paruk inlan toin goal somnga akhung towa midang goal khung tur siam sak tum somli pariat anei to bok season kalmeka hian ache tha zuala he Brazil forward hi Ballon d'Or dong thei tur te point soi ani hial to ani achung bera hian Sergio Guirassy aum wang maya Guinea forward hi season kalmeka chun ache tha khop maya chuti rualin ani hi chu adin mun a cheve deuh to angreng khop mai Sergio Guirassy hian season kalmek amang tha khop maya Barca laka hat-trick te po siam thei khopin ache tha ani kha chuti rolin innelna anmang tha towa game kheltur anei to lo tinani chu adnoya om Rafinha le Robert Lewandowski ten ani hi le pel theina hun tha anei theido na Sergio Guirassy hi tun din muna pakhatna omma se adin mun a thalu tuk lo tinani chu chuti rolin Sergio Guirassy hi ache chelem lo khop maya season kalmeka hian Borussia Dortmund tan trum somni pakhat inlan toin goal somni pakwa akhung towa midang goal khung tur siam sak tum riat anei to bok tun din muna Liverpool mai ba ka club lian tenen po seizom anni towa Champions League ka alo che thabok nen du tu hi anei ro chawni turangai ani season kalmeka hen goal som pathum akhung towa midang annoyom te hen goal an khung mi lo chon ani hi top scorer ani theidon tin ani chu thil thleng thei tho ani omme tun din muna hantar lang le zoi ta ila Sergio Guirassy goal som pathum Rafinha goal som patni Hurricane le Robert Lewandowski goal som pakhat le Jonathan David goal kwate ania tu hinge top scorer ni theitura kan rin le inke result le UEFA Champions League lamte chukal santa ila football thulenga lut chawvele donang o tunrum chu Zubimendi tanghen bultran don tadai ila nizana makhan Arsenal Sporting Director thar Andre Barta chanthu thar aron neya Spanish midfielder kumsomni paruka upa Martin Zubimendi hi senglu antum tur thu asoi chiang ta Arsenal Sporting Director tharma lachak tak mai Andre Barta chon arang thei ang berin Martin Zubimendi senglu tur hian tran anlak tur thu asoya tuna tangpo hian ma anlak tur thu asoi bok season third ama Arsenal lam hian ma an lachak viau ani chuan Real Madrid ma khalin Zubimendi hi an senglu thei mai tepo arinom Pep Guardiola point thu thar aron nei vele ta Liverpool team a hmudan chungchang chu aron soi
Pep Guardiola chon Liverpool team hi kumina chon an champion don ti hi chiang takin ka soi duwa kumin bi ka chon anni hi dan ro lovin an tha anni season tharlama chon danglam na thlen tu kan ni karinga chutiang ti thei tur po chon kan ron comeback ngei don anni season kalme kairo Liverpool team an tha ma mitam takin han soi sel thin ma se heli ka champion phu tak anni ya chu wang chon soi sel lovin an champion no moi choi tur hi kan lom pui mai anga ya ni tin Pep Guardiola chuan asoi Arsenal lampoin an midfielder Jorginho chu an chan ngei don ti a chiang chhota ni zan nama khan Fabrizio Romano atarlan danin Jorginho agent le Flamengo te chu anin biak mek thu tarlan ania pro Fabrizio Romano mewin atarlan ta ka chuan Jorginho hian English Premier League kalsanin Brazil club hi azom arinom ta tundin huna Jorginho hi Saudi Arabia lamte point an so mek ni hin alanga chuti rolin agent le Flamengo te anin biak ta ka chuan Brazil lama hian akal mai arinom Vinicius Junior point to thar aron nei vele ta nizan lama khan pro Fabrizio Romano bokhin atarlan danin akhel mek na Real Madrid nen anin biak fel tak thu puan ania trong kain club le player te hi anin be fel towa tuna tronga rei lo te a final announcement po an nei thuai arinom ni in atar lang bok tundin huna Vinicius Junior hian contract azia kani chon Real Madrid ta hian hun rei tak a khel don ti a chiang ton ni in tarlan ania Real Madrid le Vinicius Junior te hi anin thlung het le ngei don tin ani chu Cartop lo tura Barcelona le Real Madrid te Copa del Rey final a anin machan tur tungchanga Hansi Flick point to thar aron neya Flick chuan Real Madrid hi kanza ma chu mai pialama tundin huna khovela coach Traber koltu anniya chu thil chiang tak anni gameplay tuma he thu soi hi kanilova Carlo Ancelotti hi chu kaini tan po legend ania kanza bok chuti rolin kaini lampo hian champion no moi choi kan tumin karinga kan thei ngei po karing bok amai ro chu ka soidu chu Carlo Ancelotti hi kaza ma khovela coach to zinga chun a thaber te zinga mi ani tin asoi court of side lamin atarlan danin Dembele le Osman Dembele point English Premier League club apan don ni hin alang tatlat maya nizana ma court of side lam hian atarlan danin Dembele hi Arsenal, Chelsea, Liverpool mai baka Manchester United te chon senglu andu thu an soi ni hin alanga akhel mek na Paris Saint-Germain lampo hian contractor lui tumin tran anlak mek thu tarlan ani bok Dembele hi kan hriat tlan theu angin Barcelona train Paris Saint-Germain hi azoma atir lama soi sel atok na sakhop maya tun season a ero soi sel thiang lo khopin a che thato anni hemi wang hian tu anei ro chho khop maya Premier League lama nge Paris Saint-Germain tan arinom zel don ti chu season kalmek atopuna achiang chho don ta anni Chelsea lam point thu thar an nei vele ta Real Madrid ta ngetlo anga an soimek Rodrigo chu senglu antum thu tarlan ani vele tatlat maya aman atan hin euro makta doi za vel po the chu antum ni hin Spanish news te chuan antar lang tundin huna Rodrigo hi City le Manchester United te point an hel ve mek ni hin alanga Real Madrid lampo hian Chelsea tumin tran an la ve mek bok Liverpool lampoin antlar hnung lam thuam chak antum na konga Nottingham Forest center back Thazet mai Murillo chu senglu antum tur thu tarlan ani vele ta nizana ma court of side in atarlan danin Liverpool lam hian Murillo mana euro makta doi somriat vel chu the chu antum do ni hin alanga hetiang zat hi Forest lam po hian an pom tur thu an lo sei to bok awangin Liverpool lam hian an senglu thei mai arinom chuti rolin Murillo hi Liverpool mai baka Arsenal lam point senglu tumin tran an la ve mek bok Rio Ferdinand point UEFA Champions League semi-final in machon tur Arsenal le Real Madrid chungchanga angai dan aron soi vele ta nimin lama kan lo tarlan to Gary Neville ang bokin ani po hian ngai dan aron nei vele ya Gary Neville ngai dan nen a inang ang ring hle Rio Ferdinand chun Arsenal in Real Madrid an ne kha thil mak thleng lo tura kan ngai thleng ta ania chutiang chi chon mi tam tak point mak an ti ani tundin huna hian Arsenal team hi champion tour angin mitam takin an soi meka ma se Real Madrid laka thil maklan tir ma se
Paris Saint-Germain la ka hi chon an lan tir ka ring to lova Liverpool po ne so taka lo pet la to tu Paris Saint-Germain la ka hen Arsenal hi anding chang zawin ka ring lo anni khelmola team la omjok anni don ti ka chianga Arsenal team tan chakna chan si chete bak aumin ka hrelo ti in Rio Ferdinand chun asoya Gary Neville nen an soidan an ngai dan a inang hle hetiang kara hen Arsenal lam hen thu thar lo mom hre tur an nei ta ni in alanga football journalist lar tak mai David Ornstein an atarlan danin kan Arsenal hen an midfielder Thomas Partey chu contract an je pui thei tur thu tarlan ani ya Partey ale Arsenal team te hen inbiak na an kalpui me ka tuna tangarei lo te a Arsenal lam hen contract an je pui tur thu Ornstein hen atar langa Partey po hen Arsenal team hi nuam ati thu le contract ziak tura ain pei thu asoi to ni in alanga hetiang ani ta ka chuan Arsenal le Thomas Partey te hen tuna tangarei lo te a inrem na an nei thu an puang thuai turangai anne Arsenal trantu te khan Partey hi chamzui zel turin indu hlomem le Manchester United lampoint thu thar ni jang khan an ron nei vele ta antar malam thum chak zol nan Victor Osimhen chu inrem na an nei pui thei tur thu antar lang ni in alanga golamin atarlan danin Victor Osimhen le United lamte hen mimal inrem na an nei ta ni in alanga Napoli lampo hen aman zata United ina the chu an tum chu an pom sak ngai ni in tarlan ani bok hetiang ani ta ka chon United lam hen season tharlama Osimhen hi an seng lu thei arin oma UEFA Champions League an khel phak lo ani ero chuan anin dorna hi alatlol mai thei ni in tarlan ani bok thir thauzel photmeng o ole hatichin hatun rumata chon ni tamai se thlir tu te kha channel min ngai hlut sak thina inchunga lom thu ka soi tak meu meu ani like share le subscribe le mahan tan min han lak pui le ta ula thu thar ngai nom jok tenen in hu chho le zel kan tum don nia